Hello friends, ajido housewife Yimkhiung khode gam gina grade dikhawale side mo skip na last tak sami bishi mutta wala mokan lagi kan do kam gurele bi khatam na hoy washing machine nai do hat pahi washing machine kurwala imman bishi sabi bacha tinjon la dress to ek din din na tholale ni gasto hoy ba Yimkhiung ge respect kuride motan de ki kam asini chitta chaina kam gurna ne lebi Yimkhiung kham do kam guride bi khutem nai Yimkhiung do tangor kam do guru na pare lebi tu moto kam bi shi thage motan kam gurani shina Yimkhiung do na pare lebi Yimkhiung bi do shina kam do tu moto lebi shi kam thage Shamba ekjon bicara baca guna lagi deh. Yimkhiung lagam tu bisi lagi deh. Mau ekin didin, lagi lebih jahit rot korde. Kam sop pending lagi nasi. Tu aja tu kor lagam. Kikure susuk dikawal semua. Washing machine nai. Coba hat by washing machine beras deh. Washing machine bisi lagi lebih apa ini nai? Malah okat tu nai washing machine tu. Washing powder ni mah. Washing powder niya ma. At by washing machine asre. What by washing machine purese. Washing machine do nice. Apna kuri. Video na pare. Oh, iman thola shide hai. Baba. Charta line. Sabi hai. Baba. Tik thola shide. Hai. Line bi. Andalas pata ase andalas pata sob manwa chane de do inya gorna anda halina fry gore do ni kai de ese ido overdays ti ase de he aro nitrula pata dal racha mircha chutney Magi tu kam guri lebi khotam na hoy de sabi nina tholai se itu bi tholai khotam hoise itu baba kam guri lebi khotam na hoy de housewife housewife ko de tu ke bhai ekta ma to kut kitya bacha na sai kitya gam na bore kitya kapra na tholai kitya khiti na chai kitya kauri tana na pisarwa na chai kitya kauri khelabo aro kitya kukuri ba Yimkhiung la kam do na kuri lebi khotam na hoy de kam kuri moda mabi bishi bak kuri thakibo lebi Yimkhiung shinadu na kuri bode duba moto han bi Yimkhiung ge murum ko to chani lage pachan la dikin ase to moto la kam ni thakibo Yimkhiung nole do kam kuri lebi khotam na hoy moila channel de kiman jonba sai subscribe na guna thakshi bole subscribe kuri dibi aro
motivate support kuri de koina family members my viewers kan ge sob ke janai di ase aro next video de look kuru bye bye